Dumela mogedi ko hae o hlanetse lenaneo la rena la news hike. Ntumelele ko amoele le hono mo lenaneong la rena le tlabe ko go hlathollela hoba ona o tsolokela taba e boletšego ke brother Enigma mo videong e latelago. E tlabe ke sa oketse goba gona go fokotša ke tlabe ke e hasha thui ka mokgwa e lego ka gona. Ngifuna ukutshela abazalwane abahola 350 ku government. 350. Yeah. Le mali le iphuma from the World Bank ephethwe ama Fallen Angels. 350. So umzalwane makahole 350. Ipho yothenga ukudla, thenga ukudla. Ungathengi utshwala ngale mali leyo. Ungathengi cigarette, uyinikela ukuthi uzodla. Whether uthenga insipho or uthenga ukudla, it is fine. Wathenga utshwala, wathenga cigarette, you are in trouble. Amademon bajabula ngoba imali le bayikhiphela ukuthi abantu izotrap abantu. Yes, imali yama 350 akusi imali eclean le mali le. So noma usonta wena umzalwane ungaphani ngomnikelo esontweni from that man ingcolile. Ugovernment ukunikeza yona ukuthi uthenge isinkwa udle. So do not buy cigarette, do not buy alcohol. Futhi unganikeli ngayo. Unganikeli ngayo esontweni. Akayifuni uNkulunkulu. Iphuma from the World Bank. World Bank icontrol ama Fallen Angels. World Bank, and Fallen Angels are the enemies of God. Ke gopela go bolela le batsalane ba lore ba hola mphiwa fela go tswa mmušong wa 350 ba hola go 350 gore tšhelete e le holang e tswa go banka ye kgolo ya lefase ye lore la gola ke Foreign Angels sedimo sa ka ntle ka o rialo mophološa wa holang 350 o tlamehile go reka dijo goba dilo tša go hlapa a seke a reka jwala ka 350 goba tsona dikwae ka tšhelete ewe ka goreng tšhelete e beetšwe go tshwara ba loreng ba e berekiša ke tšhelete ya ditšhila ke tšhelete lore a ya hlweka e berekiša ke madimone goba yona moya e mebe o tšea bana ba modimo goba iša poleke ye leswiswi. Hello ro hola 350 ene o tsena kereke o ska neela ka 350 uwe ko kerekeng gobane ke tšhelete e tšhilafetšego tšhelete uwe e beetšwe gore o reke dijo oba dilo tša go hlapa fela ke tšhelete e tšhilafetšego ba mmušo ba go fa yona gore o reke dijo borotho o be kgone go hlapa e se gore go neele ka yona goba ona o reka dinotagi. Ke a leboga mmogedi ko hae ke mafelelo a video ya rena ya go tola ka ditaba tša Enigma. Hello re o rata mokgwa wa video ye ke kgopela gore o like ebile o tloele comment ko commenting section ene o buše o subscribe gore o tle o bone ditaba tše monate tša go swana le tšona tšeki mo di-videong tša rena tše di tle go latela. Re botše mo re o naganang ka taba ye ya buti Enigma ya taba ya 350 goreng ga e tshwanelwa go reka dinotai ebile e tšwa bankeng ela ya bofora ya madimone e laolago ke mmušo wa Sathane gore ba kgone o khumana bana ba modimo ba bantšhe taolong. Ka gore yalo ke go šia ka tsona ditaba tšewe mmogedi re tla bonana ka video e tla go latela gabotse.